Just amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe nshuti bakunzi ba Igihugu TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru agezweho kandi akomeye guturuka muri Afrika y'Epfo, dore ko Afrika y'Epfo yanze gufatira ubwato bwo mu Rusiya wafatiwe ibihano ikaze. Afrika y'Epfo yavuze ko izemerera ubwato bw'agatangaza super legit bw'umuherwe wo mu Rusiya wafatiwe ibihano bugahagarara ku cyambu cya Town. Ubwo bwato bw'agaciro ka miliyoni 521 z'amadolari y'Amerika n'ubwa Alexei Moldashov, inshuti ya Perezida Vladimir Putin, bwahagurutse Igihugu mu ntangiriro z'iki cyumweru. Abakuriye abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Afrika y'Epfo basabye gufatira ubu bwato bureshya na metero 141 bwitwa Adenor, ariko umuvugizi wa Perezida Cyril Ramaphosa yavuze ko abona nta mpamvu yo kugendera ku bihano by'Iburengerazuba, nta ruhare afite muri politike y'Uburusiya kandi nta jambo afite muri Kremlin. Kubera ibihano by'Iburengerazuba, Moldashov yamaze gutakaza andi mato ye mato kuri Adenor, arimo ubwitwa Lady M bureshya na metero 65 bwafatiriwe na polisi y'Ubutaliyani muri Werurwe. Denor bikekwa ko haribwo ubwato bwe bunini. Ubu bwato uburebure kurusha ikibuga cy'umupira w'amaguru busobanurwa na Forbes nka bumwe mu bwato bw'agatangaza kurusha ayandi mato nkabwo ku isi. Nyuma y'uko intambara muri Ukraine itangiye, ubu bwato bufite ibibuga by'indege bibiri, piscine, swimming pool na cinema, bwavuye muri Seychelles bwerekeza ku cyambu cya Vladivostok mu burasirazuba bw'Uburusiya. Byabonetse nko kwirinda ko buhura n'ibyo Red M yahuye nabyo, ariko inzobere zivuga ko abafite bene aya mato nka Moldashov barimo guhura n'ingorane zikomeye ku byambu mpuzamahanga byo kugumana amato yabo menshi ari Burayi, aho ngaho ashobora guhita afatwa. Astravest. Iyi ni Igihugu TV.